Kuringana na aria mareyoneire mutino uyu ukihuanika mathaa ma hwaini, ciana iraumaga cukuru riria itinga ria kurima barabara iria irathie na mbere gwakwo ya Rironi Mau Summit itura-ini ria Kwambira rirateire breki na kuranga ciana ici igiri iria ni cia mahatha. Sasa walikuwa wana escape, walikuwa wameshikana mikono juu wote ni mapacha, wakijaribu kupotea. Mmoja wao akakatwa na blade, sasa mwenye amesurvive akakatwa na hii blade, hiyo tinga akakatwa blade, alafu yule mwingine ndiye akaangukiwa akakanyangwa uso na hiyo tractor. Toko ino kagatumete cukuru wa Modero kamwere kagothwo ni gicembe gatemwo mutwe. Muingi uraumirire guthonjera mwene kandarathi uyu kuona gukoretwo na mihango miingi ya waki wa barabara ino, agekwirwo kwaga kugacirithia mitaratara ya ugitiri kuona kuria kurakwo no kuo muingi uratwikaniria mihango-ini yao. Mabe mekere fence na mekere maratathi maria monanagia haha hena ugwati ndaika yothe no uguthwo na matige ngari na matia guthondeka matika maya makoro matirehe matika mero na ni makehetwo mbia kana mbia marenda gwikira mihuko yao endera kuria kwirori roima no goko kiragita-ini matiikirite security ya ciana. Uyu ni uhoro moru muno ni tukuninirwo ciana. Kuringana na MCA wa itura riri Nduta wa Mwangi, mwene kandarathi uyu ndakoretwo agiathikira mendekithia maria maiguithanirie wira uyu ukianjiriria na ndakoretwo agikinyaniria mitaratara iria ibatie ya gwithema na kugiririria ugwati akiruta wira wake. Kana wina mahenya kana nduri na mahenya ri no nginya ugitire ciana iria turarora haha, andu aria maragera haha na ni maundu mahuthu. Ndwikira ibao nduthondeke mundu wa bendera akakirugamie ndurugamie matinga riria ciana citu irahituka githi ndarakire mungu ucio nigetha ciana ciothe irorage hau tondu we ni worakire mungu ucio na niko ciana cierekeirio ri githi ndarakimenyaga he mungu na ciana ni ikugera hau. Mwiri wa mwana uyu ni utwaritwo mochari-ini ya thibitari wa Tigoni guku muru wa nyina uria ni wa mahatha agithie na mbere kwamukira urigitani thibitari-ini wa Kikuyu. Borithi nao makianjiriria uthuthuria. Kavita ilikuwa juu na ikakosa break, ikakuja hawa watoto wawili and they are twins. Huyo mmoja akashikwa na hiyo kitu ya mchanga na huyo mwingine akaumizwa, na ndio maana mtu mmoja akachukua huyo mtoto akampeleka hapa Limuru Cottage Nursing Home akalifaiwa Kikuyu. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kwambira Limuru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.